Yes, alright. Reka nongere mbifurize kugira igicamunsi cyiza, igicamunsi yo mu gicacu tukunze avandimwe mu muryango mugari wa Goma update ndetse na Mr. Irene Info Plus tuzasiba kubana munsi makuru yacu agiye atandukanye. Reka mbifurize kugira ibyo byanse no komeza kugubwa neza n'iki cyumweru cyangwa se na weekend turimo twamaze kuba twatangira kuri uyu munsi ndetse mbabwire ko twakinjira muri gahunda zacu z'amakuru y'uyu munsi n'ubundi muri rusange dore ko kugiza amaginga anga yakomeje kugenda yumvikana amakuru menshi cyane agiye atandukanye ku mutekano, politike na diplomasi muri Sosiyete bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari kose muri rusange. Twakinjira ku makuru ari kuvugwa ku mirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda irahuza bikomeye izi ngabo z'umutwe wa MAA23 ndetse n'ingabo za leta Kinshasa muri aya masaha ndetse ndibwo ko nagenda ndakubwira uburyo byifashe ku mirongo y'imbere y'urugamba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Baravuga yuko muri territoire ya Masisi muri axe ya Katoyi kugeza amaginga ngaya hari kumvikanamo amasasu atari make cyane sitibwaza ko twarebera hamwe uburyo byifashe kuri iki kibuga cy'imirwano ndetse kugeza amaginga ngaya ese byifashe bite, ese abakomeje kugenda bagwa ku rugamba ni bangahe, ni bande, ni ikiye gihande cyangwa se uruhande hagati ya 23 n'ingabo za leta Kinshasa uri kugenda utsinda undi. Na makuru ngiye kuba nagenda ndakuvira imuzi n'imuzingo 5 kwa 5 nkuko ubyifuza. Turibwaza ko twajyana muri Sud Kivu cyane mu bice bya Bukavu ndetse twariya Uvira kugeza amaginga ngaya ni nyuma yuko hamaze kuba kambuka special forces zahibo abajya kuri 600 binjira n'ubwa mu Sosiyete bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo muri territoire ya Uvira baturutse mu gihugu cy'undi kwa Son Excellence Everest ndashimiye basakiranye na M23 mu gihugu ukomeye cyane n'ubwa muri territoire ya Uvira kugeza amaginga ngaya imirwano irakomeye cyane ndetse ikomeje kugenda irafata indi ntera ndetse bikaba ari ibintu byari byagenda biratangazwa bikomeye cyane n'abiswe abakomikiswa ni Wazarendo bavuga yuko hibu ikomeje guhangana ngo na RDF na M23 n'ubwo muri bino bice nko bakomeje kugenda barabivuga mu gihe toroshye habe na gato ndetse kugeza amaginga ngaya bikaba biri kuvugwa yuko imirwano ikomeje kugenda irahindura isura mu gihugu ukomeye cyane. Akaba ari amakuru ngiye kuba nagenda ndakuvira imuzi n'imuzingo ariko kurizwa no gaha muri Sud Kivu muri territoire ya Uvira makuru cyangwa se imirwano iri guhuza izi ngabo za AFC M23 ndetse n'abiswe Special Force ya hibu n'ubundi muri rusange. Ndagira ngo utere gato ubane nanjye muri zino update nimba rugambira sanza no kuri Goma update cyangwa se no kuri Irene Plus Info 1 ukandi subscribe ufungura akazujya kujya amakuru yacu yose atandukanye azajya kugira 5 kuri 5. Tugeze ko twazana mu mujyi wa Bukavu naho komeje kugenda habarizwa imirwano itoroshye habe na gato iri guhuza uyu mutwe wa FCM 23 ndetse n'izingabo z'Rwanda n'urutetsi bwa leta Kinshasa. Turebe ese byifashe bite ku mirongo y'imbere y'urugamba ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu mujyi wa Bukavu. Turebere hamwe uburyo urugamba rumeze. Tugeze ko twarebera hamwe ibiri kwezwa muri territoire ya Minembwe mu misozi miremire ya Mikenke ku bijyanye n'ibitero biri kuvugwa yuko byagabwe n'abawazarendo ku ngabo za MDP twirwana ndetse abawazarendo baje bibazanye nabakeya muri Fardc ndetse n'abajenosideri nyeshyamba za FDR n'ubundi muri rusange dore kugeza amaginga ngaya zakomeje kugenda nazo zirafata n'izingabo za leta Kinshasa guhangana n'umutwe wa 23 ndetse n'abiswe MDP twirwana no ngaha mu bice by'imisozi miremire ya Mikenke ndetse na territoire ya Minembwe yose muri rusange. Ndagira ngo twinjire muri ano makuru yacu nyamuneka ariko kandi subscribe tetwana 5 kuri 5 makuru yacu agiye atandukanye. Kaduhere reka duhere muri Nord Kivu cyane hano ngaha muri Gatoyi akomeje kugenda bumvikanamo amasasu atari makeya muri aya masaha y'icamunsi. Amakuru nakire ndetse mvuze nereka twanyuza ngaha kuri Irene Plus Info 1 aho ngiye kugenda mbahereza naho amakuru umbacacambuye gake ku makuru kwidonido ku muripoko ukomeje kugenda bumvikana ku mirongo y'urugamba. Ndavuze ni reka mbabwire kuri aya makuru ari kuvugwa ku bifaru bigera kuri 6 bizanwe n'ingabo za coalition hano ngakatoye beje nka ramforo kugira ngo byifashishwe mu guhangana bikomeye cyane n'izi ngabo za AFCM 23 n'ubundi muri rusange uvuga yuko ari ibikoresho by'urugamba bikomeye cyane bifaru ngira ngo murabizi iyo bigeze ku rugamba kuntu bikomeza kugenda bibombarida mu buryo bukomeye cyane ndetse n'ukomeje guhangana n'ibyo bifaru komeza kugenda aratsindwa mu buryo toroshye habe na gato. Biravuga yuko rero bimeze ko byagenda birazanwa bya kuri 6 ndetse biravugwa yuko haje kuba haza n'imodoka yuzuyemo ibikoresho by'urugamba birimo nk'imbunda ziremerekezo mu bwoko bwa BM21 ndetse n'amasasu atari makeya ndetse hazamo n'ibikoresho by'urugamba birimo nk'amadrone yababayaga amadrone ya CH4 ndetse n'ibyo bitandukanye mu rugamba rukomeye cyane ukoje kugenda urafata indi ntera mu buryo toroshye habe na gato. Umva yuko rero intambara umwoto ukomeje kugenda uraba umwoto mu buryo ukomeye cyane hano ngaha muri Nord Kivu. Ni nyuma yuko hakomeje kugenda habarizwa imirwano ikomeye cyane AFCM 23 yagabye ibitero ku ngabo za leta Kinshasa kugira ngo yongere yigarurire aka gace ka Katoyi n'ubundi muri rusange ikuremo ingabo zirwanira coalition cyangwa se ingabo zirwanira ubutetsi bwa leta Kinshasa ikuremo izi ngabo mu buryo toroshye habe na gato n'ubundi muri rusange dore yuko
ikomeje kugenda iragambira yuko iri bwakuremo izi ngabo za leta Kinshasa muri bino bice uko byagenda kose kama mbaya ni mbaya. Reka twinjire muri Sud Kivu nagira ngo updating ku mirwano irikozwe muri bino bice ariko kugiza amaginganga mu makuru nababwira nuko report ya Sasani Magiriwe mfite ivuga kubijyanye n'uburyo cyari abasirikare bagiye bapfa cyangwa se batakariza ubuzima kuri urugamba rwa Katoyi. Kurande rw'ingabo za leta Kinshasa bavuga yuko bahombye bajya kuri 52, kurande rwa Alliance Fleuve Congo bavuga yuko ari 26 abakomeje kugenda baragwa kuri urugamba rukomeye cyane rwakomeje kugenda rwumvikana muri bino bice bya Katoyi n'ubundi muri rusange. Reka twanjikire muri Sud Kivu. Sécurité son excellence Evariste Ndayishimiye sore su sécurité byari bije bite son excellence Evariste Ndayishimiye president w'igihugu cy'u Burundi yongeye kohereza abasirikare batari bake hano muri bino bice baza guhangana na AFC M23 n'ubundi muri rusange. Bivugwa yuko ari special forces za Hibu zari zimaze iminsi ziri muri training zikaba zaparitswe cyangwa se zikaba zazanwe zigaparikwa hano ku kibuga cy'indege cyitiriwe Markion Ndadaye, ikibuga cy'indege cya Bujumbura cyangwa se Bujumbura International Airport n'ubundi muri rusange kugiza amaginga ngaya akaba ariho baje kwa baparikwa abajya kuri 610 bose bakaba bambutse bagana muri territoire ya Uvira mu masaha ya mukanya yatambutse n'ubundi mu buryo toroshye habe na gato. Nyuma yuko bambutse rero bagana muri territoire ya Uvira biravugwa yuko AFC M23 nayo yari iri kurasana bikomeye cyane n'ingabo za coalition mu buryo toroshye habe na gato muri bino bice n'ubundi bya territoire ya Uvira kugiza amaginga ngaya biri kuvugwa yuko rero urugamba rwaje ko rwagenda ruracurama, urugamba rwaje ko rwagenda rurafata indi ntera mu buryo toroshye habe na gato. Hano muri bino bice bya territoire ya Uvira n'ubundi mu buryo komeye cyane mu bice birimo aho bita Ruvunge, mu bice birimo aho bita Runingo ndetse naho bitara mu misozi ya Rama na Tema. Ari yakomeje kugenda barizwamo imirwano iteye ubwoba, imirwano karabutaka yakomeje kugenda erasikiranye bikomeye cyane izi ngabo zombi AFC M23 ndetse n'izi ngabo zirwanira coalition, ingabo zirwanira Fardc n'ubundi muri rusange dore yuko ariyo rwo rugamba rukomeye cyane iyo mirwano itoroshye habe na gato twakomeje kugenda turabona mo hano muri bino bice bya territoire ya Uvira. Biravugwa yuko rero iyo mirwano yaririmbanje mu buryo toroshye habe na gato ari nabwo hari kwambuka special forces za Ibu zinjira hano zambuke ku mpaka Gatumba zinjira hano hakavimvira. Biravuga ko zase zihabwa amakuru yuko 23 tiri korasana bikomeye cyane izingabo za leta Kinshasa hano muri bino bice bya territoire ya Uvira mu bice bya Ruvungi cyane cyane no hari korizwa amasasu toroshye habe na gato ubwo bambukaga bahita boherezayo abagera ku 100 abajya gutabara cyangwa se bajya gutanga support cyangwa se umusada ukomeye cyane kuri bagenzi babo b'ingabo za leta Kinshasa bari muri bino bice n'ubundi mu buryo toroshye habe na gato urugamba abari bwo rwahise rutangira gushyira mu buryo bukomeye cyane ndetse rufata indi ntera mu buryo butoroshye habe na gato. Biravuga yuko aba baturutse mu gihugu cy'u Burundi mu gihe hariyo inama iri guhuza abajenerali b'igisirikare cya Fardc bakomeye cyane, abajenerali b'igisirikare cya FDNB abarimo umuhungu wa Habyarimana bita Jarika Habyarimana ndetse n'abandi bagiye batandukanye b'abayobozi ba FDLR inyeshyamba za ndetse n'andi bagiye batandukanye muri gahunda ikomeye cyane bari gupangamo n'igihugu cy'u Bubiligi ngo mu kwataka igihugu cy'u Rwanda. Niko bakomeje kugenda baravuga yuko ngo bari muri iyi nama bari kuzuza uburyo ki bagomba kuba bamanuka neza ku mupaka wabutanyerera bakataka igihugu cy'u Rwanda mu buryo toroshye habe na gato ngo bakomeje kugenda barabitangaza n'ubundi mu buryo bukomeye cyane n'undi kugeza amagingo aya ngaya. Ndagushimiye cyane rero niba twabima ko batangiye kugeza rangiye kandi reka nkubutse niba bwa bisanze hano kuri Irene Plus Info 1 kandi subscribe ufungura kazogera kugira amakuru yacu yose agiye atandukanye azagiye akugera 5 kuri 5 nkuko ubyifuza kandi kuri like wandike muri comment section ijambo turi kontana kwa 5 n'undi ushyiremo imitima myinshi cyane kugira ngo umunsi ku munsi ngigera ngugezaho update doni dakano kandi ku makuru abakomeje kugenda bumvikana ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mu gihe byiza nta mukaya makuru ari bwaze kuza gukurikiraho. Ciao ciao.